me, ostanem li tu još 5 minuta poludit ću. Ti bar nisi alergična na prašinu. A kako je nama na dnu? Mi stvarno moramo biti čvrste. Vrijeme je da se riješimo zaliha. A da pokrenemo web shop, ha? Ne samo web shop, nego i web stranicu. Daj mi 5 minuta. Ajde. Cure, idemo! Konačno! Leđa su mi se ukočila. To je bilo full brzo. To je bio full biznis.